Edase no so me mo akwa abado Badwam TV Badwam health tips eso simenum edwara de besi fiada na edi nkomo ahwe apogudin mu nene anana wotwe mu nyina no na ye kasa afa sickle cell ho yesuade pa nene no ye ba be hwe kwan a ye bebo ya bra boyie ye beboa yen ewo ye condition no emu antidina ene embewie ene oba na so ye mo akwa aba na na ase se obi wo sickle cell condition no bia kwan be no mfa so living aduane die mu like lifestyle no enye say yo inti no ndra ye hwe say ndro afim afi ye woni oma ba ko mienu bia broni friend lifestyle modifications edemo ni edi kan eye insuo no okay inti nsuo no no eboa ayete se wo gata mu esi no hwe nsuo guma na eko saa no momoja no so epepe so inti se wo no nsuo na ho nsuo area wo se moja no be de be pepe so inti nsuo ya de ba kwa ne nioma eti se nsuo inti ye hwe omumudro ene omumfie no na doctor no kasa ye cheche no be ye be kire wo nsuo dodo o so wo de ma na enye nsuo nkwan bibi eti se nsuo ti wo ba na onu milo onu mpobe nsuo onu nkwan bibi eti se nsuo bia ye kan ka okay ne to sumienu eye aduane sickle cell fo mu ne aduane poti bia ye de mom okay omu di aduane bia be pe aduane ko miensa ne nyina ti e woni e ma ye nyine enu ye nya fie nam kosia beans mu ene e woni e ma ya hoden enu ye starch aduane wo ba yere wo mu ene ade na afi fruits ene vegetables to bi o sickle cell no odidi a wo so nya kakra efria afi ne edi hobi awoba na se ko mu ndompanima etimi ma pains no eba ti e be ka cho se awoba shakra na tare mu yedu e show ba sha na tare light into dressing no eti se ne weather net no na wa dressing afi sickle cell ne malaria enko okay ti obi wa sickle cell unya malaria be bubu moja ni nyina ti be pese ode oba ne betum tuntumbo ma na wo be spray edem ho afi ne edi hobi eye clinic aye de mo sickle cell to be was sickle cell yes or yare pe no hospital there be or say wo back clinic no say na be yare ni sunsu aso ti say stroke no any problems ni na ye betimi aye de I screen am o say na be a problem no emba okay ye mpese wo beto eduro bia wo drugstore ma oba no yare a ye nko drugstore okay ne to sumienu wo nto wo ma oba no ebibiduro bia say na be ye be say brebo no yempese wodi be che wadwim se me ba ne de oye yarefo de bi yempesa ni panyi mu no afi undware wo ba ne nsuo nwunu bebre so ni mo yenwu na betimi de pains na ba ana nsuo ta na nkura kodi mu agoro no ba pe enche bi be ne ya ana se swimming pool a wo wom no wakoda swimming pool ne nyina ade bi be de ebeba afi nkura no omutimi di agoro ti se ne akura bi ade na emo pese obra ogina home na wanum ni nsuo no nti yempese wo be kaka akwa na mo o ti se ne akura bi ate ne oma bako mienu we ya maboboso ene o se awofo eye ma akọ school a obetimi aye pii nti sa ne oma bako mienu we ena ye pese omo ye ene ne a ye mpese omo be de omo be ye se ne be ya nipa no na pomuden no ebedimu na yare no enha wo ka we ne nkura ne de omutimi manage na omudu omutinsi ho no no a I don't know say ya na omo bread ro ne no mo se die yo sa fo no den e wo so ye catch omo nti omo madru e bia JHS na SS because I hold more live by themselves nti ohono nti ye ha no ye wo clinic ye ma sa group no pe sa time ye cheche ya re ni momo because abe no ma me no ntimi nchesi ni so be no na edru ti sa be ne cheche mchom se kwan we nti na o ma me si de bia no nsuo kwan we nti na o ma me si de bia no wetum o man kasa ti ase safi wati ase because any working and your boarding house ni de obo eduro no be packing nyina na odi aba to omo anya ba pe ubi so mo se makama no no eduro no ma no na afi yatena se na yakanti omudu baby na ye chereche yare ni mu kiro mo mo man kasa ti ase hu se o sei na o se me ye de me ye sei ni se me ye de me ye okay no ne kwan ya fa so aye de ebo mu eda se na wotwi wakire ya de pa ye mfa hu si ebre se me be sa ba onchen bi na ya be dim komo foforo eda se papa anti Diana Juma Bedu wo ye specialist hematologist wo kolebu na wotwi mo ne edim komo afa sickle cell ho edo so yie tie bia wo hu bibisa fast braha no mo emo fasedama endpoint homeopathic clinic
nti ena dwumadi ye de ba kolebu a ye di nkomo a esefata say frɛ 0244867068 ya bia ha wadwene a yenkɔ hɔ me da team ni nyina se ne wa oje brehye ye na wotwe mu nyina me di afia amankwa tamaklo na wotwe besi mu nkwa hoden wɔ hɔ a ebesehia